Koloseum Ismet Bajramović Čelo. Da, on je bio čovjek. Znaš ono kada bi išli sa pauze, kada bi se vraćali sa pauze, nakon 15-20 minuta, dole iz jednog podruma našeg. I ono, vraćaš sa pauze i gledaš odmah sto na kojeg ideš. I onda shvatiš da na tom stolu sjedi Ismet Bajramović Čelo. To je bio moment, možda jedini moment onako kada te presječe i u jednom momentu te prođe i hladan i vruć znoj odjedanput. Znači presjek. Jer to je bio onako impozantna ličnost. Tako da, ono, nije baš bilo svejedno, ali ono što ja nisam nikad htio da dozvolim jeste da on vidi neku moju slabost ili strah u meni kad stojim pred njim. To nije dolazilo u obzir. Iako mi nikad nije bilo svejedno, pa sastanci su se posebni organizovali prije posla da se razgovara kako se ponašati, postaviti kad dođe Ismet Bajramović Čelo. IBČ najava. Da, IBČ najava.